Namite jani jan nasim somni legate June 2026 Sunday ni chun Kaunpi district Thonglang kiti khoneu khat okeng ne ho kachana ga ho khana e ho kukicha ti adinga neletcha akhaji win agamkai police security force ho to patso ta pise chu boina anaso in a hi ne chawang kining liangmai naga village gan thainai chmai kitiu mai ramai zato CRPF mai ramai ni Central Force mai ramai ni mazang nu zawang kremba me gari kaina ba me ti we aram kilong we hanglam phan bui ki hanglam phan di gari ba me ti we line huang ki ne liberation pani huang ti we to wai ja aliora wadi kampala ram ra wadi kampala jni mpawram paw ba me arai chu zuwen tu khairo aliu liangmai zat liangmai naga aliu mahi na चराई थ्यू खाई के क्या है हमारे लिए इस देश में भारत में रहने के लिए हमारे लिए क्या है उन लोग क्या है हम लोग क्या है हम सब इंसान हैं तो इसलिए हम लोग को भी जो हमने चाहिए उसी को करवा दीजिएगा अभी तक जो लिस्ट करके दिया है जिसने मारा है जो जिसको बीवी ने जिसको बच्चा ने खुद आंख से देख लिया है जिसने वो जो लिस्ट करके दिया है जिसने मारा है इस लड़का ने जो मारा ऐसा करके लिस्ट दिया है वो अभी तक क्यों उन लोग को भी अभी अब लोग क्यों क्यों नहीं पकड़ा पकड़ना चाहिए लेके आना चाहिए तो हम लोग भी खुश हो जाएगा फिर भी उन लोग भी नहीं किया तो इसी की वजह से हमने अभी ब्लॉकेड रखा हुआ है अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी वो जो बंद कर रही है हम लोग ने कुछ भी अलाउड नहीं किया जब तक जो हमने जस्टिस चाहिए जब तक हमने जो पीस चाहिए जब तक आप लोग ने नहीं दिया तो हम लोग भी इसी की वजह से कमर्शियल के लिए तो कुछ भी अलाउड नहीं है इसी के लिए तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा हम लोग भी अब सब लोग को रेस्पेक्ट कर रहे हैं क्यों आप लोग ने हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग भी आप लोग को सबको विश्वास कर रहे हैं राइट इसके लिए सर आप लोग नाराज मत करो वापस जाओ आप लोग का कैंप में हम लोग का रिक्वेस्ट है क्यों पॉइंट लो था कोई मिलम पंडा सोना की होती है जैसे मां कोई मिलम तो कोई मां अन्य को सामान सिर्फ आर्मी लोग है जाना है तो जा सकते हैं हम लेकिन सामान लेके आए लेके जाना तो हम लोग भी अलाउ नहीं करेगा सर गरीब आदमी से कम नहीं लोग हो ना करो हम लोग दर्द समझने की कोशिश करो इतना दर्द हो रहा है हम लोग का बाइक को इतना बेरहमी से हत्या कर दिया है वो भी कुकी नार्को टेररिस्ट ने इतना बेरहमी से हत्या किया अभी तक हम लोग जस्टिस नहीं मिल रहा है हम लोग कितना दर्द में जी रहे हैं रो के जी रहे हैं उन लोग का बेबी लोग उन लोग का गाँव लोग कितना रो के जी रहे हैं वो खाना पीना तो छोड़ दो हम लोग का राइट जस्टिस चाहिए अभी तक हमारा गवर्नमेंट देखो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है 1 महीना हो चुके हैं ये इंसिडेंट 2 महीना इतना दिन हो गया अभी तक वो डेड बॉडी लोग हम लोग को नहीं दे पा रहा है क्योंकि कुकी लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है उल्टा से हम लोग को अगेंस्ट कर रहा है उसके कोई लोग अब लोग कुकी को सपोर्ट करके रेशन पहुंचा रहा है स्कोर दे रहा है जाना देना दे रहा है तो हम लोग को भी दर्द होते हैं हम लोग हम गाँव लोग हम सब पब्लिक अब लोग को रेस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा देश का रक्षा करता है बहुत रेस्पेक्ट आर्मी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं हम लोग लेकिन अब लोग भी इक्वल ट्रीट कर दीजिए हम लोग का दर्द भी समझने की कोशिश करो कुकी ने कितना हम लोग को बेरहमी से मारा है मार के भी Kaunpi district momong hi iho kukite chena district ho sangin tuka la hi aha boi hle jengin ukeng ne ho ka chana ga ho to kinai ta a akichen homji jong hin tin UNC in economic blockade ahin patwa panin Dimapur langa kuna hunglut ding ho zo si National Highway to Snapati dungvela ating cha khewin phailanga kuna hunglut ding ho chu kanglatum bi ating cha khe kidwin tu di hun namdilong muna Naga Humanitarian AIDS Committee Manipur akisa uwin thilelo kipazo se chu achengon asol ha uwin kukite ding kitizo se chu khana khat ahin soldo lo hil jengu chu ahin hichibanga hin aitut langjong hi apot ding alu ding zo si hi chawangkining kom chakhana ukyang ni ho kachana ga khu ho khat thonglang kiti hoa hi kukite adinga kipoho phot
thilzo si imazo si atino hi in hichilai atino kangoi khopi adinga le tuilang thang hom ho dinga a ho dan kichu hilanga kuna hi kangui nute kai thlanga dinga hi anche lohing mehol thing ngagop kiti ho themkhat ga amin pha dinga chu hilanga kuna hi hungji hi in tuilang ho ma dinga jong hichi lai lampi hi nelecha thillelo i za kai kangui khopi akuna hi apolu jiu lifeline lampi khat chu hikina hi in hi hitia tuilang thanglang nelecha aha walbe set phanin namlam kai hole government akiho to win hilang thlang thillelo essential community sobe thadut lo a ho dan apoi modan chu akiho thla zubun nelecha ho tha na dinga hi nizat am khat hi hungki go jong chu a hi tawin ahin postpone a hi jingin jani chu sunday hi jongle security hon ahin het sa dung zuyun aito thlang essential commodity so supply le passenger convoy som ni le get chu jingka lang pung som le khat velin anakipat do tawin hi miloi khat chu athaw nombe se na ham security ho masanga chu ana hlayuwin chawangkininga boina anakipan tan awanin thonglanga akitang den tawin hi hitia boina nomji in thonglang chu apolgal kai theita puwin ukeng ne ho kacha naga ho jongchun security personnel achi ho chu an ho sewin lampi chu na ting cha khe jengwin hi hitia thonglang lang boina thu acha phanun kaumpia sdpo pale oc sp palam kainan security force ho panne jcb jong apuiwin janchang noi chun reinforcement adingin thonglang homun chu kangoi khopia patchun an zom kitawin hi अच्छा नाले ती हो अच्छे जाते बनता गाड़ी एक मसंगा दी ना ग्रुप सगी ना दो उल्टे वो सी बी खत yang chin ban này có một cái police ở đây cái lối này police ở yang rawin JCB ko Singapore wa lampi tin ho su de kai central forces so chơi radio bên là bên này thonglanga ka chana ga ho chu anaki ha gut hle jengwin meshel jong phaten anaki siamuwin lamlen lampi ho jong chu thikil sowa ake siamu chu lamhlong ho achun mun tina anaki do win hi mina landre rega kiunu kunu sauna chawan ja आप अपने लीडर के साथ में कृपया हमसे बात करने के लिए आगे आ जाइए Hojiksi CRPF ko na kan na kuki hoi puruga kuki report supply to ninga kan dor le si thonglang da koi women folks me am thok laga hojiksi kan na thing le ne asi mai thari ba gi maning sida CRPF convoy ko jim khai le re CRPF ko na hojiksi leader khoi ga wari sa se hai na kaura ga thok li
आपका पीछे में आ रहा है क्या दूर है Just two officer here. Two officer here. Main two officers along. किससे बात करना है किससे बात करना है आइए आप लोग का कमांडर इधर आ जा. कमांडर आइए कमांडर आइए आप लोग का कमांडर प्लीज. This is the CRPF. Because RAF you guys are calling us, we're here. So like, who is the responsibility to negotiate whatever the issue? We'll do that. Please come. एक्चुअली मुकेश सर से बात हो रखी है इनकी उनको जानते हैं hitia thonglang lang aboi jing pe dubin kangui khopi muna chun namlam kai ho cheng chu ani ki ho khomovin sunday ni hi ji chun lam kai ho in kai ho jong chu ho ina panin a ko do ubin ko tu office muna ani ki ho khomovin kaung psp zawnan dgp jong ani ki za amat pi ubin security diding lang panga phate coordinate le assessment ana bolwin hi alangkhana village volunteer sojong akal tawtawin alomkai ho to phaten akizatu win alangkhat kina IT road sang VV ho jong mi jani lang tiwai chunga omden tawin aboya ahile ongki hin to divin hetsa hivin chule milong ka chana ga te thikil thi thengdingin wai chunga panin JCB jong na solvin ko tulanga konin jong medical team ho le mupi ho jong achi win abonun kiging san anom so kai tawin hi thonglang mi pi te ha pan waljiun DGP pan tuzan withdraw bol padu hetivin nidangle phata in ki gong ki tawte tin ahong kile gotawin ahin ahong kile pu pule kanguilanga hi kuki mi pi khambut tu but hitalodiu security ho jong KPI lut sa loading ahi Attpi ule CM jengin jong lampi chu phong jengdin asin a khole faring chan boldinga ngai sa hi jong le faring jong boljeng theiding in ahin phat sa tan ahin phalpi ta nahi kaung PSB panjong lamkai ho koma VV ho jong hongkal we ti jong ka he we ahin ima abolo divin CP uvin ke ho zo in kahin bol diu hitai mepo no kahin kap diu hi ti nami ho chu an hilun lang an CP uvin an tita nahi thongla mona chun boina chu asang che tan jan jong asot deu tan pung som khat somlani aphatan security force on tear gas akap khumpan tawin milong ukeng ne ho ka chana ga te jong chun tapon khulanga konin meipum round ni tabang chu gala kon hen ka buvin songle gufel changwang chu goju aba sa jengwin hitia goju aba sa ji uwin SDPO gari le police ho gari them khat chu ana sepsi uwin ain pathin long sit jalin koima chawang chu akitong kha ana umpon hi hiti chun ajingin ahung ki le ki taben kangui khopi chu damlebin nin ahung thung tawin hi alangkhana ko 248 hours ultimatum chu tuzan ke chaiding ahitan thudang kit lo na le aban bana na to ongchi thlajing ding ahitan jani thonglang lang thilsu ji chun snapati langa jan hanglai ta chun electric post ana hianuwin snapati vela CSO lamkai chengjong NPO lamkai nan amaho office mun chun an ki khomwin ahin aki got le ka win asu ding jo si ana su chaitan ima chathu an omkit tapon hi melong ten economic blockade amin put sa wa hitia hi ei bolo hi in ahin ata a bolo hi kukite total blockade ei bol humo sugen thaiding nel cha lo le ai ngol sa ding thi sa ding ti hi in hi chi ei bol now hi against humanity ahin limit ka wala chat lo hi win pom thai hi lo unacceptable hi in hi chi hoji hin blockade hin gong
hinbol ho UNC NPO Naga Humanitarian Society Manipur ho le thonglang ho sapu chunga ko tu in FIR boltan hi hichia hi tua hi government in action ala ding hin ala lo ta le ehon ikila diu hin hichu galkipan ding tina hi ta na hi tupe na hi hodinga hi imzo si hi anom ompon anom ding jong umlo ding hikit na lai ding hi galbol di jong nom thil ai pon ipi hile ki gongo hitin taw na jong longil ta in ke mano hitin thakhat na ding khomo hitin tu chung wang hi mo ta chapa hilowin ata ta pa ta chapa chu hina dingin ki gong taw te ti hi achaina adinga iki het sa ule iki hil nomo hi sa uhitin dunia dingin hichan hi sa uhitin hichan hin chaita hi ti ve